marabangite kwambĩrĩria mwaka wa 2020 mahorerete mĩciĩ-inĩ yao. No rĩu aikari a matũra mamwe kaunti-inĩ ya Lamu mahinyererekeire gũbanga thabarĩ cia hinahi. Tunaona hali sio hali, ilikuwa moshi mbaya sana inaruka huko, na kuna wengine wenzetu tulipoteza, sasa sijui wako upande gani. Ndio sasa tumekimbia tukafika huku, ndio tufanya kusaidiwa hapa. Nimeamua kuhama kidogo kwa sababu ya lile janga limetokea kuanzia saa 10 hivi. Tumekaa zaidi ya miaka 15 eneo hizo na tumetulia na tumekuwa, lakini hatujawahi kusikia vituko ama sarakasi ama vitu vinalipuka kiasi hizo. Tharikira ya muthenya wa kiumia kambi-ini ya mbiraru ya Manda rikigurumura guoya uria ukoretwo gicigo-ini giki wa gutharikirwo ni itoi cia gikundi kia Al-Shabab. Ilianza saa 10:30 hapo, saa 11 ilikuwa inachacha, lakini mpaka saa 6 mchana tulikuwa tunasikia bado mlio inaendelea. Mimi nimesikia ngurumo. Kwanza nimesikia zikiwa mbali. Nikasikia mara ya kwanza, sababu hata nikienda kitandani huwa silali, ni kama nakaa macho. Nikasikia siku ya kwanza, sabali ya kwanza, nikasikia sabali ya pili. Mimi sikuwaambia. Nikaona matamu wajalala wako nje watasikia. Baadaye mimi kumbe nimechukuliwa na usingizi. Nimekuja kusikia nikivutwa. Sasa nikaona sasa hatuna usalama. Sasa ningeomba serikali ituongezee usalama. Matharĩte kĩrĩa kĩnini mangĩhota, ciana hamwe na andũ akũrũ maraikara ikundi-inĩ gũkũ makiumagario nĩ maabitha a mbiraru, na kwa ihinda rĩtoĩkaine megũkorwo marĩ ahoi toro. Ile vijiji imeathirika ni vijiji 6. Kuna Magogoni ndio iko karibu kabisa, kuna Mbunjeni kwa Sasi, kuna Kauthara, Mkondoni na Sinambio. Na kwa hizi vijiji kama Sinambio na Magogoni na Mkondoni, watu wengi wamehama. Matura maria makuhĩrĩirie kĩharo kĩa Manda harĩ itharĩkĩra rĩrĩ rĩhanĩkĩte matigĩtwo ũtheri, mothiũ maikari maihũirwo nĩ kĩeha na wagagu wa gũikara matoĩ ũrĩa gũgakĩa. Mimi ningeomba serikali ije iweze kutuelekeza kutoka hapa tutaelekea ama itakuwa namna gani. Ulinzi wetu uko salama, tukitoka tukielekea njia gani, maana hatuelewi. Ekwĩrwo atano nĩ maikĩtio ngono magikuruhanio kunyita itemi tharĩkĩra-inĩ ĩyo ĩrĩa ĩrerĩkana ĩthũkangĩtie indo cia mamirioni ma mbeca hamwe nacio ndege 4 na marori ma maguta. Tharĩkĩra ĩno yũkĩte thikũ 3 tu thutha wa andũ 3 kũragwo nĩ itoi marĩ mbathi-inĩ ya Mombasa raha kaunti-inĩ ya Lamu na angĩ magatigwo na nguraro. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.